Ni nakaliang sangka hitu student swing mentas ni wanya kendo ya director sangka di arti katkum ka notification balapan mi da ka Directorate of Education Research and Training nomor di RT/DLF./for 2022/59 dated 6 June 2024. Nyawan banyak kendo halor ka notification bagi penslam ya scholarship jong ki kena puli DLF jong abat 2022 ke katkum tingkip bamiyo na department jong ka di arti ki la batay ini ba ka cimslam banyo ya scholarship jong kena adi lang ba ka shortage of fund lang ba jong ka government di nakaliang jong ka department ru kala ai ba jingsai ka ba pura ini ba nakaliang sukiru ki la ya keren